Moni babatuan dolan cuma sekarang kamu awal bangku bersama coach. Kau poni donor sabun keieu sekarang awal bangku bersama ganku. Wang kesabar makan nana ada konan keieu. Ai cuma awal coro orang sabar macam ganau Pohnpei kerja kerana speaker untuk stage kerja. So, kapag wala kayo karos ng banyo mo so, siya ko government, oblate chumarwa ang chonwa yung sak. Iyang mo kasarawihpen ko. Yet sabon na kaya ng Rahnwet, o epic kasarawih keieu ang digital billboard ng Pohnpei. Pohnpei Public Broadcasting Corporation may actual call sign yung PCCH batuyan ang kasarawih keieu ang digital billboard tatugsawa kabisay ng Pohnpei tananagasan o kasarawih puidak ni Option Akasan Social Security Administration Pohnpei Branch may peperian ang broadcast station ng Colonia na July sa Pioneer Research Center. O mayang batch na batch ng kasarawih yung isa ng kanang madalang isa chuan atov Gabnawang Pohnpei the Honorable Repeat Auditor Speaker of the State Legislature Gesa the Honorable Marvin T. Yamaguchi Figure of Pohnpei Opusrai Badaragan Urumalo U.S. Embassy Chargé d'Affaires Andrew Bosner o yay kono so balikan no chumataro batuan daray chumasawas o niya bodang project at tatawan tukso na kasarawih. Chairperson of PCCH Board of Directors Sticia Paulinantes batuan chumatatatawan rano o kasamo kachdi ang kasarawih. Piniyasawa batuan waliang diray chuan Board of Directors kan o yaray chumatadong o office o balikan koros magkachano batuan elkupenel katawpan tuksong kabesawaj. Sama siya ikaw na batang chechen morning kan nakasokasok tang tuksawaj o leladon kukutang pasaneka. Batuan kasalita na digital billboard watch uya tuksong communication kakabesay yung chonwin Pohnpei magtatatangan kan mawiyang na office kan ng Pohnpei o pilela maslagan Pohnpei. PCCH Commissioner Peterson Sam, batuan sa karatawad o batuan kabinggiyang kupurakan karos makuligidiyag sa konmaraylo aray chumal kadrap o yang kachinda batuan program watch. Batuan doadoahk kabesa batagan project tatawan tukso kabesa watch o kasalita ng digital billboard watch batuan abwalda kaunabata o kukota sang nasawa suchuj o abwal kawitan ng singkat na Pohnpei o singkaryang na o option speaker o member ka ng Pohnpei State Legislature Gesa. O message na batuan sa kumara may kuya keieu ang digital billboard ng FSM. Batuan kasalita na mata-mata o tabilang ng digital billboard watch siyaptan ang COVID-19 ni right from Pohnpei COVID-19 emergency task force elkupenel anan men kabesa watch may ng kabesa yung mabangka o raben men kabesa kasawarakan o batuan dawasa keieu. O men kabesa watch bangkak mga walwalian kabesa kan ang matang niyang kan mawiyabin tatang kan takong kiyawak. Pwede tatang mabuita Commissioner Sam batuan walian dekat na Pohnpei Speaker ng Pohnpei State Legislature Gesa Board members chuan tatang PCCH kan o introduce the sakakitan kabesa keieu sa kanang Pohnpei digital billboard. Yay advertisement and seal the logo and Pohnpei State Government, U.S. Department of the Interior's Office of Insular Affairs, OIA, FSM Social Security Administration, FSM SSA, FSM Telecommunications Corporation, FSM DC, Pohnpei Utilities Corporation, POC, o piliyang ang video clip tapos ng custom automotives makaunabada sa PCCH o London ko nagsyapang parada tapos sansaladan kasarawih o magkatpathoda kung yakar sa bentana kan makapathoda ng digital billboard watch. Commissioner sa batuan kabesa mawiyabin tatapos ang
terosama, Balian public safety the Kologan Medele o Anabagan Way, Balian environment the Tantaro Kologan, Makalagal Sarama, Wasako San o Mesendang, o Yamaka Balian education the Kamaran. Yan ang kabesa sa pagkakal bukat o obstacle kapan abot kawitan ng sangkap na mabangkan niyang platform ng digital billboard watch. Yang ako kakayaro kabesa chikan sa obstacle na o obstacle speaker. Nagkasyo ang kawit ka mga obstacle chikan makukutos sa mga direct advertisement kanyang platform ng kabesa watch aran ko po kailangan o wewatong physical Speaker, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, Petua William Pohnpei State Legislature Gaysa, o Yaraj Masakaratang Kapong, o Gabina o Wasakan Kars, Petua Ilbener o Kasareta Tato Kasareta Rahnwet. Petua Kapong Katato which, welcome Kuya Kasarabin Way which Binyangar Makmakat Kowing Mawa, ng Palian of Knowledge that would soon Tato ko Kabise Kalman to Image. Perpetual donor service stage, welcome Rongen tato, omnia boita saman to sawat, o perbuya right marina, o Rongen ewan tabatia waikan ng sampa, o nang balyang kabeseka. Kapnawi Pohnpei, the Honorable Ricky Arthur, Petuan Petra Machakabang Watch, o congratulate Karas Mayang tato, na balyang buitan o kokotan to sawat. Yay elbena o miniminibenang talipkat na edada kuitang tatok makasansaranan. Webeksuang kamelelo kaparaporti makukuntan sa kabin sa which yakapelaben o apaldan na nanakan ng Balian Information and Wein Pohnpei. William U.S. Embassy, Church Interfere, and Crew Partner, Petuang Kasareta may U.S. government niyang sa Karas o Chumele Balian Free Flow of Information. The Balian Kasarawih irang kabesekan ng Pohnpei ni Saman Mong Karas. Yung pagkarkanet urumolo, may Petuang Kasarawih tatawakan Rahnwet o magatsyon na Petuang Kasarawihpen talangata tatawakan tuksawat. Yan ang aking Kapnawing Pohnpei, the Honorable Ricky Arthur, Speaker of the State Legislature Gaysa, the Honorable Marvin T. Yamaguchi, Administrator of Pohnpei State Office of Transportation and Infrastructure, Research Atol, U.S. Embassy, Trade Affair and Partner, o Administrator at FSM Social Security Administration, Mr. Leon Banuelo Jr. Kapag latong office so balikan masawaseta o chumata o kawitata agotan digital billboard na kasarawih na sansal. Kapag mga sawa so agad kawisang option na option speaker, option OIA o US Embassy. Kapag mga sponsor pan o project na tatawag may FSM Social Security Administration, FSM Telecommunications Corporation, o Pohnpei Utilities Corporation. Kapag chororong office kanpan abay kawitan ng singkat na may Administrator Research Atol o Office of Transportation and Infrastructure, Commissioner Bernie Martin o Pohnpei Transportation Authority, Attorney General Bill C. Paison o Option AG, Director Luciano David o Department of Health and Social Services, Director Patrick Orr o Department of Public Safety, Director Christina N.A. o Department of Tax and Administration, Director Hubert Yamata o Department of Resources and Development, Director Luciano Abram o Department of Land, Budget Officer Stacy Pohnpei o Budget Office, Executive Director Francisco Celestine o Office of Environmental Protection Agency, Overseas Development Assistance Coordinator Shirley Licor o Overseas Development Authority o Office Karas Mabakaban Abal Kawing and Option Governor. Kapag chororong sawa suchuch o kawitan kasanaben o yaban tato sa Chairperson Noreen Alfred Diorio o Pohnpei COVID-19 Emergency Task Force. Kapag ang contractor kan may ang Balian Implementing Agency, Pohnpei State Office of Transportation and Infrastructure, ang Balian Metal Pipe Supports Installation, may Gonzales General Construction, ang Balian Digital Billboard Installation, may FSM
FSM Telecommunications Corporation, the FSMTC. Kung kaknasani original kasarawih na video na batyo ng PCCH YouTube channel. Yay na chada na sa kanachero ng Rahnwet, makumasani at batyoan ng video o kupurkito sa mga kasansalatarong nagwatchanet, akong kupurkanahan, like or share video subscribe ang PCCH YouTube channel, follow PCCH Facebook page, open day ang PCCH AM Radio, click back sa sapwellimen, FM Radio, sa 1.0, open FSMTC, Cable TV channel sa Real, pagkong kakman, tabatsuang rong kakakan matabatsuang ng Rahnwet, kailangan ng porkaros o kasarawi. Celebrate